Šta vam se čini najtačnije od svega ovog? Hmm. 17 odgovora, Boga mi ima dosta optimizma u ovoj grupi. Mladost. Jest. Ima ova 44% vode, ovaj realizam, kako da kažem, ali optimizam prati u stopu. 18 odgovora, to je to, verovatno ne čekamo nikog više. Ajmo sljedeće pitanje. Kakvo je jednoglasje? Onaj optimizam nestade u sekundi. Šta se sad desilo? Dakle, ako očekujem, mislim, Srbija nema zvaničan neki, koliko ja znam, nije se obavezala neki zvaničan rok, ali recimo da je to 2050. godina, šta vam se čini? Završavamo pre roka, značajno pre roka, do roka, možda do roka, nećemo da završimo 2050. Ni do 2100. pa nikad, kaže. Ovdje je sad onaj oprez u vodstvu. Možda. Evo, svih 19, to je to. Super. Evo još malo, pa ću onda malo ja. Dakle, ovdje odgovarate šta vam se čini da je najveća prepreka. Gde je zapelo, što kažu? Kapitalizam, birokratija, neodlučnost, neisplativost, osvešćenost, to jest neosvešćenost, nedostatak svijesti, neuređeno društvo, financije i struktura aparata, administracija, administrativne stvari, politička volja, tromost, nedostatak jasne strategije, korupcija, društvo i država, drugom riječju sve, mentalitet naših ljudi, birokratija, loše vođstvo. Da li ima neke strepnje i od čega, ako ima? Dakle, kad povežemo riječi budućnost i energija ili budućnost i energetska tranzicija. Ne strepim. Nedovoljno renjata, nestašice, zdravstveni problemi, zagađenja, nedostatak energije, negdje trećina ne strepi, nedostatak resursa, kapitalizam i glad velikih kompanija, prespore promjene, ograničenje, ko smije da bude prozumer, od panične ekstrakcije svih resursa, povećanja, potrošnje svega. Nestanak resursa, mala želja za promjenom. Od toga da nećemo svijestiti da je potrebno ograničiti potrošnju. Mislim da ne može puno gore. Nema potrebe da strepimo, na dnu smo otprilike. Da se neće desiti plus tramputice, nešto sad smatra da je zeleno, se pokaže kao veliki zagađivač. Sada, ovaj dijagram je dosta komplikovan. Ja sam mislila da ga pokažem negdje pred kraj ovoga dela prvo, ali sam ga ipak vratila ovdje, da bismo na neki način shvatili šta je to što se desilo 2021. godine i tu sada posmatramo ovaj srednji deo gdje piše zakonski okvir usvojen u aprilu 2021. gdje imamo 4 neka zakona. Zakon o izmenama i dopunama zakona o energetici, zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji sam najviše pominjala, zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i zakon o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. I taj neki, da kažem, set zakona je doprineo da se neke stvari pomaknu u interesantnom pravcu i mi ćemo danas najviše pričati ovdje o ovom zakonu o korišćenju obnovljivih izvora energije, zato što je on najznačajniji za to uključivanje građana. Ono što se desilo dalje, negde posle, krajem 2021. i tokom ove godine su uredbe o kupcu, ovo što se nalazi sa desne strane, uredbe o kupcu proizvođaču, pravilnik o načinu vođenja registra kupaca proizvođača i ove neke druge uredbe koje su više vezane, da kažem, za velike te neke proizvodnje, za vetroelektrane i tako dalje, ali ove prve 2 uredbe podzakonska akta koje se ovdje pominju
su najznačajnija za nas ovde danas. Vidjet ćete kasnije ove neke probleme koji su pominjani vezano za naplate dažbina za kupce proizvođače, u stvari rezultat toga da ova prva uredba o kupcu proizvođaču, koju ćemo pominjati posle kasnije, nije, da kažem, isto interpretirana od strane različitih ministarstava, tako da postoje, da kažem da ti dokumenti još nisu potpuno usaglašeni. Dok s druge strane imamo ovo što je žuto označeno, s leve strane, strateški okvir, gde piše još u izradi, i tu imamo strategiju razvoja energetike i nacionalni energetski klimatski plan koji se pominja ovih dana. To su znači ključni dokumenti koji u stvari trebaju da daju pravac čitavom našem dalje toj energetskoj tranziciji o kojoj je Davor pričao, tako da možete da vidite da mi u stvari bez neke glave, da kažem, smo upali u jedan proces energetske tranzicije bez nekog globalnog nacionalnog cilja i plana kako do toga da dođemo. Tako da je, da kažemo, situacija malo da kažem, obrnut taj redosled, malo šizofrena, gde mi već postavljamo nešto na krovove ljudi, neka dokumenta nisu u potpunosti usaglašena, a u istovremeno nemamo, da kažem, te neke strateške nacionalne dokumenta koji su naravno neophodna za svaku državu da bi se usmerila u nekom pravcu. Znači, što se tiče domaćinstva koje želi da postane kupac-proizvođač ili stambene zgrade, za njih važi ova procedura, oni mogu da postanu kupac-proizvođač i steknu pravo na neto merenje. Ana je objasnila šta je neto merenje i koja je razlika u odnosu na neto obračun. Prvi korak koji kupac-proizvođač treba da sprovede je da, naravno, nakon što donese odluku da želi da postane prozumer, treba da izabere izvođača radova, odnosno instalatera solarne opreme. To je prvi korak. I zatim da oni zajednički sagledaju kolika elektrana može da se izgradi, koliko može da se postavi na toj kući, koliko će to koštati i da se uradi prilagođenje tog mernog mesta, odnosno znači da se zameni to brojilo i da se umesto sadašnjeg brojila postavi dvosmerno brojilo. A zatim u drugom koraku ide priključenje te izgrađene elektrane na elektrodistributivnu mrežu i tu je glavni partner je Elektrodistribucija Srbije ili ODS. I u trećem koraku kupac-proizvođač, odnosno prozumer, potpisuje ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem i to potpisuje sa EPS snabdevanjem. Što se tiče prvog koraka, ja bih tu posebno naglasio, i to je ovo što sam intervenisao i kada je Ana pričala, znači jedna od glavnih stvari je određivanje tog kapaciteta, odnosno veličine solarne elektrane. Koliko kilovata treba da bude vaša elektrana da bi to bilo optimalno, da ne biste predavali besplatno višak u mrežu i da biste ostvarili najbolje finansijske efekte. Nažalost, kažem nažalost, možda i na sreću, ovaj korak, moj predlog je da svako sam sprovede za sebe. Jer upravo to vidimo na ljudima koji su do sada postali prozumeri, bojim se da oni nisu tačno uradili, odnosno nisu uradili ovaj korak i zbog toga imamo jako veliki broj predimenzioniranih solarnih elektrana, to je znači veći kapacitet nego što im je potrebno. Evo, ako pogledate taj spisak, vidjet ćete da gomila elektrane od 10 kW. Znači, potpisujem da sve do jedna elektrana od 10 kW je prevelika, predimenzionirana. Znači, veličina solarne elektrane koju hoćete da postavite na svoj krov zavisi isključivo od vaše sadašnje potrošnje električne energije.
Ono što je nama bilo bitno u celoj toj priči i zašto je to pravedna energetska tranzicija na lokalu, zato što smo mi stvarno nekako hteli da sve to radimo u saradnji sa lokalnom zajednicom. Mi smo prije nego što je uopće kampanja Solarna Stara počela, mi smo bili nekoliko puta da pričamo sa ljudima iz Temske i sa dojkincima i da vidimo šta oni misle o tome i da nađemo neki zajednički jezik i da se upoznamo i da provedemo vreme zajedno. Tako da je stvarno to nekako bilo, rekao bih, u nekom najboljoj sinergiji. Veoma brzo smo nekako skontali da smo zajedno tu u nečemu pozitivnome. Tako da ta priča je dosta dobro tekla sa lokalnom zajednicom. Grad Pirot je bio veoma kooperativan, da tako kažem, u smislu pomaganja na započinjanju projekta Solarna Stara, odnosno crowdfunding kampanje Solarna Stara. Tako da eto, to mogu nekako da kažem da smo radili sa različitim akterima i da smo zaista pokušavali da uključimo sve ljude koji su tu deo lokalne zajednice. Također nekako i osnova je, promovisanje vrednosti, solidarnosti i zajedništva društva u projektima koje rade u korist lokalne zajednice. Ovo opet vezano za ovo da smo zaista nekako, budući da to je bila crowdfunding kampanja, da je zapravo sam uspeh kampanje i rezultat ovisio o tome koliko će kampanja naići na odobravanje, da kažem, šire neke zajednice, odnosno donatora. Mi smo nekako celu tu priču uvek pokušali da frejmujemo na način da bude taj pozitivan moment, znači zajedničke izgradnje nečega što zaista potpuni neki antipod od mini hidroelektrana koje su uništile i lokalnu zajednicu i koje su uništile i reke i tako dalje, nego da zaista nekako frejmamo da ta priča bude odobrena od strane lokalne zajednice i da zaista bude nekako konkretna i direktna korist za lokalnu zajednicu. I krećem sa tim prvim pitanjem šta su energetske zadruge. Najkraće ili najmožda prostije rečeno, energetske zadruge su vrsta privrednog društva koje grupa građana zajednički posjeduje, ekonomski u njemu učestvuje i demokratski njime upravlja i koje rade na projektima obnovljive energije. Rade oni i na nekim drugim stvarima, na primjer postoje energetske zadruge koje se bave energetskom efikasnošću, ali ovo je možda neki najosnovnija, da kažem, vrsta energetskih zadruga su ove koje se bave projektima obnovljive energije. I sada, odmah na početku, šta je to što energetske zadruge omogućavaju? One sa jedne strane unapređuju društvenu prihvatljivost obnovljivih izvora energije, na primjer kroz kurseve kao što je ovaj, ili s druge strane pružaju prihvatljive nivoe investicije za pojedince. To je znači ako neko želi da bude deo pravedne energetske tranzicije, nekako želi da se uključi to, na primjer nema svoj krov, nema neka velika sredstva, ima neku malu ušteđevinu ili ima neku zemlju ili ima nešto, može da to da udruži sa drugima, na taj način postane deo jedne ovakve priče. Treća stvar koja je jako bitna, energetske zadruge omogućavaju da novac ostane u lokalnoj ekonomiji. Mislim, to je, na primjer, ove stare planine koje smo malo čas čuli, vrlo očigledno kako to radi, ali i svaki taj projekat, vidjet ćete kasnije, projekte velikih razmera energetskih zadruga u stvari ima tu svrhu da novac i da ta neka sredstva ostanu u lokalnoj ekonomiji, da to znači se ne ide sada negde nekoj multinacionalnoj, da vi ne kupujete struju od neke multinacionalne kompanije koje je, na primjer, Vattenfall iz Švedske, nego je, na primjer, to energetska zadruga u kojoj ste člani, koji također možete da dajete svoj glas i da na neki način budete deo stvari donošenja odluka o njoj. Isto važna stvar kod energetskih zadruga da one pokreću akciju i ovo što Saša kaže kako je u Nemačkoj 40% stanovništva, 40% energije se proizvodi u rukama građana, nije rezultat njihove sjajne regulative, nego je rezultat akcije, već 30-godišnje akcije velikog broja pojedinaca
u početku malih nekih grupa, kasnije grupa koji su rasle, koji su se udruživale i koji su stvari pritiskale sistem da se menja i da uključuje građane u proizvodnju i da stvara uslove za njihovo dalje uključivanje. Znači, stvari ne padaju s neba, nego su mi ti koji stvaraju uslove. That's why we look at a term which is called aggregation. And aggregation basically means that you bring together, you pool them, you bring together these elektrana. So aggregation means that you operate distributed energy resources, they are called DER, together. And you create with that, bringing them together, you create something which is larger and which behaves more like a conventional power plant as we know them from the energy sector. But it's also interesting, of course, if you look at the nature of cooperatives, it's like, like you unite members to do something economically together. That in itself is also this nature of aggregation. So this is something which is very close to the nature of cooperatives. So what allows aggregation to do for us or for an energy cooperative? With that, you make a portfolio of these distributed energy resources or elektrana somewhere throughout the country, and it allows you through that to make the whole administration much easier, make contracting much easier. You can add some, some ICT platform, energy management system to it, do certain services which you could otherwise not do. And also very important, you can act basically like a larger player. So instead of that, you have like 10 or 20 or 30 small things. And for each of these things, you have to, you have to negotiate, you have to arrange these things. You bring them together in one virtual power plant, VPP, and in that way you can act as if you have one big elektrana, and that makes all these things suddenly a lot easier. But it's not something which just goes by itself. You have to do a couple of things for that. We'll see that also in a bit. Ajmo prvo da pogledamo ovaj deo. Znači, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije uvodi nove aktere na tržište, kupca proizvođača, o kojem je i previše sad bilo reči, agregator, ovo su definicije i agregatora i zajednice obnovljivih izvora. Agregator je pravno ili fizičko lice koje pruža uslugu objedinjavanje potrošnje itd. Suštinski, ovde ništa nije rečeno. Iz ugla tržišta, agregator stvarno, znači mi ne znamo da li je to, da li treba da bude balansna grupa, znači kako je on vidljiv na tržištu i kako će on ovo sprovesti u delo, uzimajući u obzir sve mehanizme tržišta. Zajednica obnovljivih izvora je isto vrlo nedefinisan pojam iz ugla, mislim, ako sagledate onaj prethodni slajd i onda čitamo ovo i razmišljamo, znači ta neka odrednica na lokaciji prebivalište ili sedište u blizini mesta potrošnje, to je vrlo diskutabilno šta je to blizu, a šta je široko. Znači, mene je zbog te lokacijske odrednice navelo da razmišljamo o zajednici obnovljivih izvora energije kao mikromreži, vidjet ćemo kasnije. Ali suštinski, ako je doživimo na nivou mikromreže, njoj nije mesto ovde na ovom slajdu. Znači, ona nije akter na tržištu električne energije na način kako sam definisao. Jer mi od aktera bi trebali u suštini da imamo neke facilitatore koje možemo da kažemo da su akteri, ali oni su facilitatori. Znači, to je operator prenosnog sistema, operator distributivnog sistema, znači, ili neka mikromreža. Znači, pričamo o infrastrukturi kojom upravlja neko pravno lice, neko telo. U domenu agregatora, znači, oni
tu možemo svrstati virtual power plant. Znači, u virtual power plantu kao konceptu je dosta bilo reči. Šta je, upravo je poenta to ukrupnjavanje i šta je sad, kako posle tog nekog iskustva sa tržištem i svim tim stvarima, šta u stvari je funkcija agregatora? Funkcija agregatora je da isposreduje između više elektrana ili prozumera ukoliko se neke okolnosti uredbi promene, kupca proizvođača, ali suštinski između više elektrana, manjih elektrana koje nastupaju ka snabdevaču, ka tržištu, nebitno možda je agregator, pazite sad, agregator može da bude i balansna grupa pa da se nađe kod jednog od agregator može da bude aktivni učesnik otvorenog tržišta, može da bude balansna grupa ako je dovoljno velik. Nije ništa sporno, samo je pitanje koliko isplati u datom trenutku. Znači, agregator, ovde su obuhvaćeni ti neki novi koncepti, možda je trebala i ova upravljiva potrošnja zbog faktički skladišta električne energije, ali obuhvaćena je i ta lokalna energetska zajednica kao novi akter na tržištu, ali ako je poistovetimo sa zatvorenim distributivnim sistemom, ona nije po ovoj definiciji akter na tržištu električne energije. I vraćam se na agregatora, suština agregiranja je da se dostave agregirani podaci jednom snabdevaču, ovde imate ovaj tok novca, energije, agregirani tok energije itd. Znači, agregator, i mnogo je bitna stvar, isto kao za razlike između energetske zajednice i energetske zadruge, ako tu pokušavamo da definišemo udruživanje fizičkih lica, odnosno te neke kooperative. Suštinski, energetska zadruga, kako je Ana rekla, nije limitirana lokacijski, dok energetska zajednica po svemu sudići jeste vezana i samim tim po meni ne bi trebala da bude akter na tržištu kao takav, već više da doživljavamo nju kao operatora zatvorenog distributivnog sistema. A sam agregator koji kao jedan napredan koncept razvojem IT-a može da se javi, on može da sažme sve podatke, da da kvalitetnu obradu podacima i da agregirane podatke dostavlja snabdevaču. I to je upravo neki način i kako agregator štiti sebe, on se obrati snabdevaču i kaže ok, ja imam ovih 10 elektrana, ovih 10 elektrana su te instalisane snage, te, izvoli njihove agregirane podatke. I snabdevač kaže ok, ali daj mi individualno. Ne dajem ti individualno, evo ti agregirani podaci tebe individualno ne zanimaju, zato što oni zajednički nastupaju, žele da ostvare što bolje uslove na tržištu i realno snabdevaču ne trebaju individualni podaci za svaku od tih elektrana, nego agregirano definišu se neki ugovoru, neki modeli saradnje, neke obaveze agregatora ka snabdevaču, snabdevača ka agregatoru, ali suštinski on je lice tih, kroz taj koncept virtual power plant, on je lice svih tih elektrana i snabdevač sa njim ostvaruje jedan vid poslovnog odnosa, a on to prenosi posle na te virtualne elektrane. And what we did actually is that we installed one extra smart meter, not this one of ODS, which we cannot read, but the one of ourselves, which we can read. And because of that, we can actually see how much energy is coming into the house and how much energy is going out of the house. And I mean, every one of you can also install your own smart meter and read the data. And here you see, for instance, like how our energy consumption looks on a day. And this is somewhere, I guess, this is in spring, in April. And you see that we have like, so this is basically one day of 4th of April. We see that we have some energy consumption here. Then we have suddenly some peaks, some gap, but there is some sort of baseline, and that's basically our top. On top of it, we see some small jumps, which is the fridge going on top. It's very interesting when you start to look at this sort of data. You think, oh, that is the fridge. Then here we have Sporet switching on and off.
And this is actually the laundry machine doing laundry. So you get this sort of like insights. Actually, we wanted to have it even more detailed, so we installed something called Open Energy Monitor. There are different devices which you can install in your house, and they also read the energy use and the temperatures and stuff like that. And the next one. And because of that, we can have a quite detailed overview of our energy situation in the house. So we're interested in that. For us, it was like aha, like super to read this sort of data. We can compare this over, you know, like per month, per year. It's interesting. If you're interested in something like that, you can find this sort of like devices which can tell you what's going on in your house. U ovoj tabeli su predstavljeni neki optimalni nagibi, mislim optimalni, mogući nagibi solarnih fotonaponskih panela i u zavisnosti od strane sveta efikasnost proizvodnje. Dakle, vidimo da je najbolja proizvodnja solarnih fotonaponskih panela na jugu i da je za jug najbolje postaviti solarne fotonaponske panele između 30 i 40 stepeni. Dakle, njihov nagib treba da bude između 30 i 40 stepeni. Kada je reč o zapadu, recimo, zapadna strana predlaže da ugao postavljanja solarnih fotonaponskih panela bude što je moguće ravniji, dakle da bude 0 stepeni. Ista stvar važi i za istok. Ali to ćemo sve da prođemo kroz ovo. Ovde sam vam čisto dao pokazno jednu podesivnu konstrukciju, dakle koja se koristi pretežno za ravne krovove, tako da vi možete da podesite nagib solarnog fotonaponskog panela onako na najbolji mogući način koji odgovara vašem području. Na slici vidimo jedan ravan krov sa ovakvim nekim podesivnim konstrukcijama gde su solarni fotonaponski paneli postavljeni pod određenim uglom. Dakle, na ravnom krovu mi solarne fotonaponske panele možemo da postavimo pod određenim uglom. I šta je prednost ravnog krova u odnosu na ostale krovove, po mom mišljenju, je ta što vi nemate južnu i severnu stranu krova, nego vi solarne fotonaponske panele uvek možete da orijentišete tamo gde je najbolje za njih. Evo jedan primer kad se solarni fotonaponski paneli postavljaju pod nagibom od 0 stepeni, dakle svi leže u ravni, nisu postavljeni ni pod kakvim nagibom. Što se tiče kosih krovova, kod kosih krovova preporuka je da se solarni fotonaponski paneli postavljaju po nagibu krova, dakle da se ne može neko minimalno odstupanje, ali ne bi trebalo neko preveliko odstupanje da se pravi iz više razloga. Recimo, ako biste vi sad ove panele koji su ovde na ovoj strani krova postavljeni, ne znam, ovo je možda neki ugao od 60 stepeni, vi sad hteli njih da ispravite da ih postavite na recimo 30 stepeni. Vi biste morali da pravite neke dodatne specifične konstrukcije koje naravno povećavaju samu cenu investicije. To je prva stvar, a druga stvar je što te konstrukcije moraju da budu izuzetno pouzdane u slučaju nekih većih oluja ili nekih jačih vetrova, da ne dođe do nekakve havarije. I treća stvar, po mom mišljenju, je ako vi pravite te neke dodatne konstrukcije, vi ružite izgled same zgrade i to estetski ne izgleda baš kako treba. Sad, procedura. Procedura, kao što svi rekao, je 3 koraka, pa sam i ja stavio 3 koraka, no međutim to baš i nije 3 koraka. Uglavnom, prvo, kad izgradite objekat, vaše muke tek počinju. Zato što znači, na sajtu radite distribucije, imate zahtev za prilagođenje mernog mesta i tu, pored tog zahteva, šaljete i dokaze uplatnici na to izmeštanje mernog mesta, zamjenu, tako
to je nekih 16.000 dinara. I to je sve u redu. Međutim, o ispravnosti uređaja instalacije i usklađenosti sa svim propisima, to je naizgled vrlo jednostavno, međutim ona zahteva i dodatne tačke, odnosno jedno 12-13 dodataka koji nisu jasno definisani šta koji znači. I s obzirom da sam ja prolazio među prvima kroz to, otprilike svi su se učili, kako instalateri, tako i ovi iz EPS-a. Ja se iskreno nadam da je to sad ustaljeno, da se zna šta koja tačka podrazumeva i šta oni traže, ali iz tog razloga je bilo konstantno vraćanje na dopunu papira i nekih dodataka i nekih prepravki, a da se na našoj elektrani fizički ništa nije desilo od novembra meseca do 5. maja, kad smo postavili. Takođe, ono što se i dešavalo jeste da pošaljemo na ovaj KP priključenje. Najveći u stvari problem je što vi ne znate sa kim komunicirate. Onda vi tako pošaljete taj mail i ne stiže vam jedna nedelja, druga nedelja, četvrta, peta nedelja, ništa ne stiže. I vi pošaljete još par puta mailom, međutim nikom ništa ne odgovara i onda odete tamo, tražite njihove kontakte, brojeve, ako budete baš dosadni, uspete da dobijete. Uglavnom, onda kad sam došao do njih i kad sam ih nazvao, oni su rekli, pa kao, zar vam nismo poslali? Rekli, pa niste ništa poslali. Kažu oni, sad ćemo da vidimo. I oni pogledaju i oni, zaboravili su. 20 nešto dana je prošlo, oni su zaboravili da pošalju. Tako da to morate biti spremni na tako te neke stvari, ali morate biti i vi dosadni koliko želite što pre da dođete do vašeg cilja. Kada dobijete potvrdu, oni vam napišu sad je sve u redu sa vašom dokumentacijom, vi šaljete zahtev za zaključenje ugovora na ovaj odredni. Znači, ovo prvo je bilo elektrodistribucija, ovo je snabdevanje. Potpuno dve različite firme koje međusobno ne komuniciraju i ne vole jedne druge. No, međutim, ovde pored tog zahteva traže mi i da dostavite papir koji potvrđuje da je vaše merno mesto prilagođeno. A za to je jedini papir koji morate da tražite od lokalne elektrodistribucije. 10 kW i iz invertora opet ide nešto gore i onda u unutrašnju instalaciju. Sad što se tiče ovih kao nekih podataka, evo trenutno proizvodimo 3,4 kW, 5,8 ampera. Evo, danas smo proizvodili 25,3 kW, a ukupno smo proizvodili 5765 kW od 5. maja. To su neki podaci. Sad otprilike, mislim da je septembar bio negde oko 800 kW u tom mesecu, tamo negde jun, jul je bio 1300-1400 kW, tako da sad od avgusta to polako recimo pada. Ali negde je prosjek... Ne znam, zato što je ovo prva godina da se grejemo na struju. Naša potrošnja prosječna je bila oko 500 kW, ali sad će biti daleko veće. Bez grejanja 500 do 600. Da, bez grejanja 500 do 600. Greja peć, ono što je Mark spominjao, i još neki panelni radijator. Malo efikasniji, ne par hiljada dinara. Nisu ni ne francuski. To nije preko panela to U smislu. Ovo je priključeno na unutrašnju instalaciju. I sve što se troši u kući, deo odavde ide u potrošače, a deo se predaje sav višak i deo energije se predaje u sistem. Ispred je dvospojno brojilo. Tamo možemo da vidimo, mogu vam to pokazati posle, mislim, izgleda kao svako drugo brojilo, s tim što ovo naše ima i pokazuje koliko smo preuzeli u dnevnoj i noćnoj tarifi i koliko smo predali u dnevnoj i noćnoj tarifi. Sad, nešto što je zanimljivo jeste da smo u noćnoj tarifi predali 33 kW. Sad, kako se to desilo? Pa desilo se zato što preko leta dan kreće oko 4:30 ujutru
i u periodu nama je ovdje od 11 do 7 ujutru noćna tarifa, tako da se tih 33 kW predalo i više jedino. A mislim, u 33 kW je u noćnoj, a 4400 je u dnevnoj predatu, preko ovog leta. Sad vidjet ćemo kako će biti preko zime, koliko ću predavati, koliko ću povlačiti, ali to bi bilo otprilike to. Ima još nešto?